Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı katalocular, kandayslar. 2025 yıl 2 dekabr 12 ay. Kışın 2 günü tuğanlar. Batken Oblast Kadamjay rayon Ayırvas ayıl aymağı. Buqa torpaq öspürümdödü boluşunça realdu bağlarını görünür tuğanlar. Moğollar kançadan ekan bağları? 85'dan Mana ol ökö 85'ten ha? 85'ten. Mana ökö 90'dan. Manağı 95 ming so'm. Öte sonun öte жақсы. Туғандар, өзгүннөн келгелин. Орунду, жамбаштары кең, жақшынақай бұқалар. Бұл өзгүннөн Жаллабаттан келет. Сусамыр, Қаракөл ушул тараптардан келген негиз бұқалар. Бізге ушул акебиз ушул тараптардан алып келип бізге элге жеткирип берет өтө сон. Булардын баалары канчадан ака? 95, мына 100. Но бирөөсү 95, мына үчөө 100 миң сомдон кем бар экен. 100 миң сомдон кем бар экен. Базар канчадан берди? 90 миң сомдон кое бер дейт. Канчадан бербедиңиз? Берилбеген реалдуу баасы. 90 үсүгө, а? Номер айтабыз кызыккандарга? 0771 82 90 42. Туғандар ушундай чоң жемге ат көрүмгө ушул акебизден 3 бука алдык. Мал жоон жолпу букаларды алдык. Ушунусу 91 миң сом болду. Мынасу 88 миң сом болду. Анан наркы беттеги мына бука 95 миң сомго ушул акебизден алдык. Себеп тен таза, өтө орундуу жерлеринен алып келдик. Мына букаларыңыз канчадан балары? 75. 85 миң сом кем бар экен, 75 миң сом сураптыр. Азыркы калтырган номерге чала бересиздер. Ушул букалардагы ушундан акебизден. Канча мына беркилер? 80 миң сом кем бар дейт. Ondan keyingisi mınası? 75 ming so'mdan qayerga чейин? 6 buqa 75 ming so'mdan kemi бар ekan, to'g'onlar. 65 dan so'rab atadi. 65 ming so'mdan savdo bo'lyaptir, berib aytadi ekan. Kurukka bo'ldi-ku? Kurukka. Ichidan birisi 65 ming savdo bo'lyaptir, berib aytadi. Tanda olaver deydi. Xo'sh deb savdolashib turadi. Жақсы, берекесін берсін. Болды, yaxshi elak. Туғандар, ушул бука сауда болду. 100 миң сомго 2 миң кем болду. 98 болду. Bir жаш бука. 98 болду. Hayli aka, bering aka. 98 ming сауда болду. 98 ming so'mga bar aka desa oldik mana shu so'da mana. Bir yaş torpoq. Mana bo'ldi, mana dehqon o'zi mana. Yani şu ne bo'ldi? Musobaqat bergisi da. Ega siz bo'latursiz. Bering endi shu. 99 ekan, da maqsad sholu. Ha. 1000 so'm qo'yib beraman dedi. Qancha bo'ldi? Savdosi bitmadi. 99 98 savdo oldi. 9 bo'ldi. 99 ming so'm bo'ldi.
Nol 92 ming so'm bo'lib turibdi. Tuğanlar mı nol buqa? Söktü eken. Mesni buqalar. Bunlar neyleri? Yok. Bilbeyser qanchadan bo'ldi ekan? Bilbeymiz deydi. Bilbeydi ekanlar. Emi no esi var buqalarda o'zimcha ko'ramiz. Tuğanlar mı neydi? Navakeler üstan orundu buqalarda. Jallavat özgün şu tarafından terip keledi. Bahadır aka buqalar qanchadan bağlari? 90 kağıt. Bu 95, bu 90. Bu 80 kemi var. Bunun üstü 75 kemi var. Ne köçü? 90 ming so'mdan kemi var ekan. Yetqinbat deb sug'andar bozordan moldalar qimmat. 1 yoshga jetmagan turpoqlar 100 ming bo'lib o'tgandan keyin. Yo'ta sonun. Bozor qanchadan berdi? Bozor. 81 ga berib aytasiz. Buni 88 ga berib aytasiz. Yaxshi. 67. Berekesi bersin. Qiziqqanlarga nomer aytasiz-mi? Tuğanlar kırıp koyarınızlarçı. Aldından tartıp koyarayın. Nöl 770 minen 01 39 07 berekesin versin. Amerika kança buqalar? 80'den kağım vardı. 80 ming so'mdan keyin bor. Kağım vardı. 80 ming so'mdan keyin bor. Kağım var. Şuraya kalan bana. O güzeldi. Qanchadan berdi bozor? 70 döndü. Berib edingiz. Verdim. Kurukka 74 ming so'mdan berilib o'tdi. Qanchadan ekan bu qotirpoqlar? Qanchadan bo'lari? 70, 65, 55. Esep. Bunlar mala 70 ekan ha? Nako 65 den. Kim var? Yaxshi. Qanchadan bo'ldi qayerga? Ökö juğa. Juğa eki bu qotirpoq 95 ming so'm bo'ldi. 95 mingga eki bu qotirpoq. Ama ko'ktirpoq qanchadan bo'ldi bunlar? Narxisi? Al baba o dedi. 48 ga berib edik. Sizga aka? Bolalar qanchadan? 70. 70 mingdan deydi. Yaxshi. Buna çoğun qancha aka? 70 ming so'mga sotilib o'tdir. Sizniki aka? 65 ming so'm. 65 ming so'm kim bor? Qancha berdi bozor? 60 ming berib edingiz. 60 ga berilib o'tdir. 65 ming kim bor deydi. Ya ma torpoqlar qanchadan? Kurukka 60 ming so'mdan kim bor ekan. Bozor qanchadan berdi? Qancha? 50 ming üstü oldu da tegiz. Katta berdi o katta. 245 bol. Şeri qaysıl? Olcan. O toqolu 245 ming so'm bo'libdi onda. O toqol buqa bilan. Buna baxma buqalar 245 ming 120. Nasıl 125 bo'libdir. Sattınız mı? Ya ben aldım. Aldınız mı? 122.500'den oşonda 125 ke 120. Qaysıl meder? Qaysıl dağın? Oldu kalan küçük geçti ya. An getdi deydi. Çoğumqalar elesi yok. Soğanlar 129 ming so'mdan
Uşul buka menen. Bu kadar pop oluptur. $129.000 so'mdan boluptur. Bunun qancha boldi? 119.500. Qaysilar boldi? 19.5. Ekovi var ha? Göreylikçi. Ama kızıldık bilvedin bağısını çoğumkan. He? Bu 29'dan boldu amanlar ha? Bu 119. 119 şehitlerin göreylikçi. Buldağın 119 bu? Qaysi üçüncüsü? 119.000 so'mdan. Mana üçüncüsü eken. $119.000'den boluptur. $137.000 so'm boluptur uşul kızıl buka. Ya beribeppi? 137.000. 137.000'e berip. O emes tokolça. O tokol 130'a berilipti. Qanchaga berilibdi şu tokol? Ona qanchaga berilibdi? 130.000 so'mga berilibdi. 119.000 so'mlik şerigi janabi buqalarning. Var bereke, oğlum Allah ketdi. Razı mısınız? Razı. Ondan merak ederim. Ondan merak ederim. Qancha boldi? 91.000 boldi. 91.000 so'm tug'ondar. Uşul buqa alındı. O aka, boldi. 91.000 boldi tug'ondar. Ha, endi buna asam 7-8 oylik buqa turibdir. Berekesini